Izolo yazi ukuthi besingcwaba ugogo ushiyile emhlabeni, kodwa besena-90 something. Bese sethemba nathi ukuthi uzohlanganisa u-100. Kodwa ekumngcwabeni kwethu, ekumfihleni kwethu, kunento engiyicabangile eyake yasho inceke yenkosi. Ithi inceke yenkosi, mina ngicabanga ukuthi la emhlabeni kuyahlushekwa. Uthi nina anikwazi ukuhlupheka, nina anikaze nikubone. Ukuhlupheka uyoqala ukubona mhla usudlula emhlabeni. Ngosuku kuyophuma ngalo umphefumulo, la uyoqala khona ukubona ukuthi ukuhlupheka kuyini. Uthi ngesikhathi kuphuma umphefumulo, uyaye ukhale kakhulu, ulile kakhulu, ngoba umphefumulo uma usuphumile esidunjini, uma eceleni kwesidumbu, usibone isidumbu sesilele phansi. Uthi ngaleso sikhathi leso usuke uzama ukukhuluma, kodwa manje bonke la bantu laba basuke beseduzane bengakuzwa, ngenxa yokuthi usuke ungasazwakali, usuke ukhuluma wena uwumoya, bona basuke bebuka isidumbu. Uthi ngesikhathi bekuthatha bekukusa emakhazeni kuze kube kufike isikhathi sokuthi uyangcwatshwa, uthi yonke lento usuke uyibona ngoba usuke usemzimbeni kamoya. Usuke uzama ukunyakaza lapha emzimbeni wenyama, kodwa kunganyakazeki, kodwa uyibona yonke into eyenzakalayo. Nangalesi sikhathi sebekugqiba, usuke uzwa ukuthi bayakugqiba, ukhala ngoba usuke usubona ukuthi bayagqiba, uzama ukuthi ukhulume nabo batsho ukuthi bengakugqiba uyaphila, kodwa usuke ungasezwakali ngoba usuke ungasaphila enyameni, usuke usemzimbeni womoya. Ukukhuluma kwakho kusuke kungasezwakali. Uthi ngalesi sikhathi sebekugqibile, sebekushiya la emathuneni, uthi la uqala khona uhambo lwakho losizi, ngoba uyaye uzwe ukuthi njengamanje sebeyakushiya, bakushiya kulo mgodi lo abagqibe kuwona. Uthi ngaleso sikhathi leso kusuke ungasekho masiza, ngoba laba bantu ngoba bekushiya nje la ethuneni, uma befika ekhaya bazofike bedlele ukudla bekhohlwe wena, kodwa wena uma uqala usizi uvaleleke kulo mgodi lo omnyama, usabathi uyakhala, ungaziwa muntu. Ukukhala kwakho kufana nokuthi awenzi lutho ngoba akuzwakali. Uma ngicabanga lento ayishoyo, ngiyayikhumbula ukuthi ngake ngayibona ngokwephupho. Ngake ngaphupha ngazi ukuthi umphefumulo wami uyaphuma enyameni, uma eceleni kwesidumbu. Bathe bengithatha bethi bazama ukungivusa, bathola ukuthi mina angisavuka, angisanyakaza, angisakhuluma, kodwa mina ngangikhuluma ngiseceleni kwabo ngiyomzimba womoya, kodwa bengangizwa. Basithatha isidumbu sami kwaze kuba basisa esibhedlela, sadlula kwaze kwafika ukuba basifaka ebhokisini. Konke lokho ngangikubona, ngizama ukukhuluma, kodwa manje bengangizwa. Ngebhadi-ke mina-ke iphupho lami ngaphapha mase bethi bayangcwaba, kodwa ngiyayikhumbula lento lena ukuthi-ke yiyo lento eyayichaza inceke yenkosi ukuthi uma usuke nje umphefumulo usuhlukana nenyama, ila kuqala khona uhambo lwakho losizi. Asazi-ke kuqhubeka kwenzakaleni, kodwa nje usizi lokufa usuke usubhekene nalo, esengasekho futhi ongakusiza, esengasekho futhi ongakuphula kulona.